Akan siya permainami seluruh nama parani opsi Simon Bornamelon Peter Dotan nami lasma wali beramu lasma nang roani dobimu atas sono konsep yang nami ama tapi orang magi lolon na sormatua disok kami nuai hahangimu pangalapa do boru bere do ibebere ina pasahaton hatanauli marang na patuluhon na dohot rohani turut berduka cita ina di parborak ni dahang boru nebebenon di dalam roh nami lo akan kasihan akainang seluruh nai boto nami nang hela nami di parbot sani rohamu tari lui rohamu bakola lui tari lui ida pojok rohani ida morobor hak seda dan tua satu atau nani kedua nami jaga arong do pangarinang-rinango diamu amang tahe apalai kon sonari na api morak na dua-dua amang tahe ia bangun manias dukung na peparan nai alai na undo hata ni nama dua dan tiga si Lukas na tumapor di bonana dan tiga akan nama dua dapat jelas saut saluna na sinakapan di rohana dan arong nomor nasiko na lipertirio arong urangan alai pos marohatta sidadardangia kita azangia tuari nanengro somo torok ni pilopar ni dahang boron akatorok ni pilopar muna tuari kanamangingun jala somo gajang ni umur ni dahang boron gajang ni umur muna tuari kenengro pos marohatta isi tapi diri batang pas muna dihita lubung dalam jamu pasu-pasu ni perdagingon songoni nang pasu-pasu ni partodia atong nang diulang taman sogope na pasikopota ari-ari ngolu ni dai naon na dua tahun tinganan parelianan para satu kinani bersama mata lebatasi seratanya kita anggia di pasu-pasu Tuhan kaulauni di ari marsogot asanggia ari nauni ngoni ari nalengan ari para pasu-pasu ngoni dia muna selukna akapo parana atong nilio dewata gugu diamu bisu asanggia dinamamu kaulauni hita di ari marsogot sikop jala tulus satu balik tulina atong ibu-ibu magorong makana memet tenggeng saumai dua kana dua asa dikapai dewata pasu-pasu na diamu marhide di gawe na niula di silo dia papahanan terlumo bina di tiur di patarian tuari namangihu somun hata ni upasa asa ditang naru iris lakun dia punas ngorok di dolok di bubadua asa bersama matare batang didabdani naung di jinaromu di pasu-pasu tuhata mamu tua nana riris tua baru toro laus takas main doamu satu nasor na dua memang tutu asa taki mawalang galinggang ma galing bersama materi batanan di tangan kami asa tubuh madianu anak partai jada ulugarang doh borumu armas jada pakai memang itu asa sahat di soluma sahat dotean nungari bahasa tani hata nauli tuamuna sabola hasumukon bersama materi bata liring mamu mangolu laos mengaku banggaria matutu wala Julia bisa mungaman nano kado Ibu Sofi. Asunto tradisional jo asa yota sortasi kami jo dainang na sauna tua. Aman permusi nami. Bisok kami noai paparan yo punami raja pangalapa. Asa yota sortasi kami jo dainang na sauna tua on. Sialani asa sia mula-mula mah
siat mula topa baik damang majo hani godang mula las pada mula godang sopa. Oleh mamang parusik nami nunga tutakas gireko godang mula daw sudah domuho tu godang soba anggia matujuan ya yo tutungar mula gabi mula horas aluna di paparan ni dainang dasar na tuon asang dia tuaran yang ro ye panggalian ye parhorasan tua anak naso tua anak tua boru naso tua boru dapota roka akan naso dapota roka tuarek kena bangiu atau medang majo godang kami godang mangeliati. Jadi semua ini amang pakai nami. Asal tu kami mana bahana nion, baik amang macam nau patusi.
tema dono nami tu hamuna gajani hang doli nang anggeloli ya bu pengalaman nami tu songoni pelagu pasatawi dengan nami maro pahabuna ha nami panindu kamu anggi nami las bawa di bani las bawa di top puna tangga aku kamu tentu gawe da dulu nami silap nan nami asa bu bal dengan sali dia akan begitu bu pasaton nami tu buat ka nami oleh tema utima Wala tema gabi majara horas mangihut. Atong asaro pumasong hata ni lajuan. Bago do naman hanto. Do go na rubian. Horas mahami hang kimulay na majaro. Disikat ya mata nila kamay. Tulada naman yan mamaya. Amang karusin nami. Amang karusin nami. Lumatong sikop. Dioda-soda si hami. Dainang nasa ormatuo. Sialani. Asa tinahuma muatio binai matu kanuhatan pai damang mari hamis dio las badung lamang matu asa Bina dihamuna nasa butuh diborngin na hunungon, borngin terakhir marsugut ulau tama ulau sormatua dibuka sa tikion roro hami pinokar ni oputan pinokar ni opuraja gugun lazudunai Okaran yang pun dibasa orang Karhoris Doh Tuan Lahuda Ina takas Ina makadahadai Hita Natuari Jilus nitahimu Dos nitahi ni paradatan Atubok kama ulau sormatua Yari marsubut Jalan iborngin terakhir Ina tabalog-alog na dua-duaon Rodo hami Mabuan atanauli Asa panukoriyo di hamuna Asang gia tiknoron ni Para pumuatan dibuka sa Purginong Gabi makohon pakitato Ibarasa rohanami do lumubi madi hamu pinopar ni opusimon nunga tutu hamu parboy di bakta na tamalokota ingot tiada dan luka hamu tetaplo di Buddha suat kemonido di Toha Aray nang silo hono nami nang silo hono nami Hinauli hinalingan ni udah ni opusimo duri do udah ni opusimo boruoto hamuna kalu na pinoparna omma terakhir omma day nangong pemersatu di hamu jadi nung aborhat bena dua-dua pemersatu di hamu aray totongma di hamuna saluhu na pinoparna asa totok kamu masih amina-mina sama lapak nigaon masih tukor-tukoran sama suhat di rubian mau warung na orang lui totong bui hamu masih juga lemu lima di anak nami sama Simon sama Lido dinginan parumain kona maaman sikat di bapam lagebi aman di toma-toma di keluarga besar o parang yung Simon inang nama lagabi ina para bahul-bahul na ulun lau mangaraduti sudi pinopar ni Opus Simon molo huilalahani amang
Jala takas lo kita masih bodohan. Muludaman tujuh huaman dari generasi penerus. Natakas boy mengajukan ciludo umur. Jala ukuran tujuan di ruangan dia bujumi dasar di nong. Di nomor dua do dia akan nomor ciludo. Suaka tikinan yang ruangan. Saya ulang bajulang gajah ulang diulang ulus orang sejumlah orang lagi di parkor juga bila bulu lau mengadungi seluruhnya angka angin do ibotong tua katiki dan ngerokok atau do mahami matangian tua mata nomor 2 di batang asanggian di pujian nih opus Simonong dan di terbalik matahari hamun apa supaku asal tu pepeng na hamun saat tu nasor madua tu katik tinalin betul. nunga dile hote batang agadiron di nangon kirkir marana kirkir marboru marpahoku si anak marpahoku siapon satu nomor ini satu nomor 0 betul. atau dihamuna saluhuna nunga di lehote bataga jam umur di lainangon atau dohono nami mah asa siga jam umur hamun saluhuna jala si toro pinopar tua katik pinanegro Betul. asa tu tipurna magoda makana mekmet tu pepengna sahab tu nasor madua kana madua pasu ni dewasa tua katik pinanegro asa tu bisukna dia kana masikora akana pinalumehon ni dewasa dia dapat naliduduan jupang na dinalahan modal utama sa sikora dapat ulaw na tama ito matungan ni karata tua katiki na nengro na manalinggang sa may tua po muna tua katiki na nengro asa sa sulu sa tibotiang pasahan tani taniya Panginoon namin tua matang martua ni batang liling mahang mangulu sa oras mengaku kahorasan mengaku paggabihan. Walau di biasa dia kami, pinopar ni hahamuna, oparan niyo po ni Matauloan, parhoris do tuan lahuda, ajak kumagalamu, ajak kumanang doktor ini, semua 5 suara siya kami, ima raja pangaboy muna, mulai na itu ata, 5. Betul. Semua 5 dia hamuna, kona sulit namin. Allah sonari di wargin lahulumon gabi pasdo mahami lau mangoda sogasi dan dua tomol somongnya nang bisa rohami mado tok takir Udah ha. amang kar musik nami nunga di kami pinopar yo punami opura jagugun la turunai asal kami mengoda soda sila dua baidang ma godang muda-muda badung-dang may tuwakan soka mulai aja anak nungai kome godang muda-mulai marmula gadi may marmula horas di hami dua kali kinaning ro sada pa sa kata dua tapulan niya si bagating di atas na pangilingan oras sami akan marangi takas masih darang jalan tutumakas sami di nama sa pangilingan jalan nungatong takas si may kodang sokay jalan nami masoka may ito mata nomor 2 di batang
Asal dia tutin gitu haka di baju nami. Jalan tu marapok pusu tu haka mangaleo kangiang Panginoon nami. Asal dia di sahapon itu bona suhu nami oto kakikin na ngro. Atau hiraroni ang nangaro nami. Baik damang magodang mangaliat. Asal dia panggalian. Lihat manang do kahoratan. Si jalong nami itu kakikin na ngro. Baik damang. Jadi sawi baga. Ami be masalah tu hanami bani hani yang timuna. Tihamuna hanami opuli batauloan. Bahus doktor dahulu. Oleh ada kali hamuna sampai lo hampir semua kali kali malau di bagas namio sampai lo akan atas disambut. Jadi saya lihat suara mereka akan handoli. Asal tu hangi lau malau malau bahamuna hanami. Jadi sawi baga sudah berbahasa kami. Jadi alam pandai kami. Asal suara kami bola sundro ilau hanamio. Di pasar siro kata dahulu. Dia orang dah sudah hitung dan turun kami. Di las luar kami baik dalam maju. Kodang sampai ya sosok kami jauh kami. Baik dalam.
Jadi mulai cuma disumoni pindahui dari dari marobah hamuhahan hari las kawan badas mantur dimulak dan buka apa atau gawe dari dari sini udah pernah hari asal boyu pada sini lain kan begitu boyu pas tahun hari kamu yak kau lalu tak pernah marawan itu sumoni pindahui pas saat kami ha las kawan badas las mantur dimulak oleh hati bagi kita selalunya oleh hati wanang itu hata butima Maunya pas Rukian nasa papelamu naruh di kamu nunga tunas rohana gudang gudang kamu kalang muat Tuhan. Coba tangi yang mahal itu akan kamar tua di bawah. Asanggia tu akan dikenalin roh. Dalam kita peribatan roba sudah untuk akan dikenalin roh. Asanggia binari udah mulai di badian. Hino totoka apa mulai di hutan. Orang kamu dia akan margoliaga. Dalam tujuan lagi kamu ada pada muka. Molo kekari dulu kantor kamu. Dalam kita peribatan maka pangkat dia untuk akan dikenalin roh. Dan kita jiwa keadaan di fakta mau tadi kamu atau akan memang itu. Atau memang lima. Asal ini masih bokap pulang-pulang pengarau. Oh, kamu dapat satu. Tipas nama di hamil nama jauh. Soalnya kamu kami. Tuamu nak buat duit. Atau mau kamu. Kasih kami. Aduh masih pakai semangat apa tuh bisa tuh aja. Mau dia aja. Ini yang kamar kami. Asa binula aitio bila tubang hasan. Bahan marihani tio. Las belum lagi tu hasa. Jadi ada sesuatu Imas yang raja berdeta. Nabar dulu saya isi ruang naliak kelam. Hamulat tak tutua. Alau berek kami. Di bagasan aiba sebuah buah kelam kaito. Ina baru pakai kontrol. Las suami nak ham. Narau atau betok kamu tu bagas tahu. Tonton di bagasan aiba so. Walau si ruang nabi kelam. Angkola udang be. Anong matitir nak mengjawab kakadong. Sirono nami lugagajang umurni na tuwa. Seukan sama umurmu ajak ka na uposo. Matuto. So ni ba dari masugud di namang ulaw pasar modon ni natutuwa kita. Ang iya matuto jong tuwata. Ari nauli, ari nadingan, ari pangalawa pasupasui. Dia Musa lahuna. Asa gabi ma nanula mo di balia sinur papa mo na di buta. Berumagorang baka namin tengking sarumatu baka na matua. Molo dia kana adong. Nahura sehat na kamamatang na tong dasa matua. Di bargo itu ubat na penapilan sida asa totong buya sida marha hibaso. So ni mahata nami dunia bisa undur natua masa bintang menampiris umpun na sumarap tutur terbatua dia Musa lahuna si tuan anak mau liris baru torok doamu itu tekas saat sarung batua asa huzurna patik kita beri dia tu dia yang mau mengalahkan saya untuk tu si mana kota parsaulia saat dulu sama tuan dia saat keulawan ulawan sa may katong mangapu hagabeho. Matuto. Waka rada nang adong dilaw na bihata. Nga atong sa mga altakas tuwer kami atong sa mga silemuriya sa ganti na nami asa wen kami so doktor nami akara sa bulon. Dauli. Permusik nami ala marmula dauli marmula dolaringa kedang majuri hami kodang mula las pada mula mangma tu kodang somba mau lihat cuma awang nabar nami alamong na tuktakas di kamu kodang mula tu kodak somba asa tu lihat penggawean lihat karawasan di mana surono
atong baitawang maso kodang pangaliati. tua-tua dari halangan nami on selani tamaru hami pada mola de tuhamuna nang tutuhan ka selani lo sabu wajolo asawa tu hami pada pa dalam mana be hamu salhuna ka gaza pada tat nami butima jadi songi lo mang pada nami adi son nang tong gaza pada tat nami di son tamaru hami pada mola de tuna sida beda mang wajolo gondang sompai asal sopa hami do ka nami jala sisi kami ang ginamyon maula tema baik ramah.
mola te dono nabi di hamuna ga da nabi tu soni pelen so nabi do si sunabi tu hamuna ga da nabi karena mola tu sabi pada sebai kalau kamu tu bolu pada sini pasal nabi tu hamuna ga da nabi oya te maji kita selalu hutna mola tu tu ata gutima harap nilai aja dan lupa kamu ditona jala ingot dahu diakaan ada atau kami be pertanyaan bertuata agi ama di basu-basu tuata kami saluhna gawe dan ulamu sinur manak papanakmu asal dulu harto babak dulu harto dulu rupiah orang semahami nama cara tiba dia nama liamu nama kalian ini nama kalian Bangke musik nami alanu ngasih pun dokter nami asati nawutio berat bangwatan beda mama si tio las bedemuna mama tua sahatan wahai dokter nak mengarona wahai harona terus tiga hari ali-ali di ialah kodenya tutup kabulok rumah temula sebelum waktu bahari kalau masuk hari yang jadi merpakurangyo di tertulang ini tutup jadi dihira ali-ali di ialah kodenya tutup tertulang mengalami di usrohat dari sisi boleh dideteksi kok siapa jones mula tu pasal kami tersuhutun memang identik itu hari ima tulungan muna pertiga-tiga sekali saliale jadi odoton na perjul mangiloma pamit hamna suhud torok lo hitanyan alay mamereng didiki gobek kal jogot juga ima alay kudi muna suhud sa lubna jadi maliate mali tuhanta takaswer kami di bagasa Bornginon diliutuhan do ni hamu hahipaso ni gugu sa muli mo tinggal doon sa luhnay kasa dituhat tanok roha minungay sa tungang muna alyale at kapartiga-tiga naturok no hami tarhabok ni roha di parmoting ni na 2 taon marhidyo di baga sa porngin dolion dolong nami to hamuna nung marumur pin na 2 taon 26 taon nung gandang may basa-basay di basa tuhatta alay mo beso mo ni gandang yumur na walang marsirak kita siya na tuwa-tuwa Poncaro rohata marningo lumita sa luhub na di papay na 2 taon lugubi ma inom taon kami sa tunga mula martang yang matwakan na mangihut takas do kami mulai mestada kita ro tubagason takyari si hatalinong taon moloro kami tetap do lapok di doktole linggan longami jalan baga sa Bornginon sa doa mamereka muna huyudi hudo perjalanan muna masih tukol-tukola doha wakan namar tinuduhon namar hula-hula baru Panginoon namin una bersal pula 2 tahun dos di roha munay sotong gabi di rumah alali dok na tua malamoding molo jaya busa cholo do lida hinaw lida molo di akas ako na nulaon di pudian na do ale bos lor hak mamereka muna akalek di botok mo sa betul sa luhub na naso jadi yulangga jabahal na yulang ulus sa kotan na awar kinotang na mamudaya lai natakas do ngawal pronong taon gabi do hako sudina maranak marboru jada bui do honong tapok mangat do hamo agiang bari pudian ni dan dodota nafsar bantuaon nam di dapat tuhata di hamo kasapaso na marregami marhita ulaw na balga na binato mamuna saat marsugot martanging mahami tukatan martua di bata di ulang marsugot di rumah ari gawe ari matak pangarap paso-paso di hamo na isa luhuna oras na mo sa muna subuto lumo binopar ni datudotan sa rumah tuaw sosohnya kanyatang muna di baga sa dami di baga sa kolong marsugot mardari nulaw di saha maat kabar-sabaran ni tuwa kahapiahan na asa suli marmas ni roha
nandatang muna. Dihamuna kakalaiku hidup na dua-dua kapag dulu to kapag turuan. Sa hata tudoro kamu sa hata tudoruan. Moro ano maka nauli takas sa mo masih sukunan. Ari mo raw lobi tutakas mautong masih tujuan. Asanggia jumpa na janalahan dapot na niluluan tuwaka na namangihut di budian ni datuat na tau kumatuan. Lain rumah binamu na pinopon na tuto sa suhuton. Nunga barliat akahata nauli. Hata paso no hata tangiang. Semula morning na tuto tau sa tubo darion. Bobi ng buhay tutori hamli bagasat tikion. Pos maro hamuna. Diot na dua-dua tatama do tajomma. Ina malikan nai. Na marahamarang yung wala sa udulan. Tutakas no berkami hamu. Dos rohamuna. Pos maro hamuna. Pasal ko dito hatta do hamu pasu-pasu na maragami. Jadi dohono nami ma songon hatanya kan na dua-dua. Asa kapulan si bagading may diluk na bangiringan. Dihamunan na sa suhuton. Lumobi mahamu pinopar ni ibot ilokan ng sorba tuwag. Asa horas mahamu na manabasogit. So hindi na pangaratuan. Totong mato di muna masih bangiringan. Nakao na katapan. Betul. Untuk semutir biar no di pamutasion kami. Kalau nama hari terakhir di negeri Tuhan, kami hidup kami untuk kami lo negeri Tuhan. Semua ini kita kata tekan. Jadi itu semua kata. Bisa orang hidup berdak terus. Oh, oke mah. Jadi semua ini mah. Asal saya tu mula saya tu mula tempat. Kamu nama pergon permusik kami. Kalau nama tu berdak mula. Naus kadung ma tu bodak sobat. Mau lihat nali kamu na permusik nabi, numali kamu tutu godang mulai. Anggiak ma tu tikiran yang rodi pudian ni na tua-tua. Marmula magabe, marmula horas. Yaka pinopar ni na to. Jalan di kamu kodang sopa nami may tutuhata. Asa anggia di durian ni na tua di termos tuhata. Aka pasu-pasu na merdagami di pinopar ni na tua. Atau nama asa tu mangaliat kami. Penda nama to kodang mangaliat di kami aka ali ni pinopar ni na tua. Oh lihat ya.
malu ada yang ribuan nama tu dan sudah buruk nak bisa satu jadi pergi untuk solibe kakak ale-ale nawi terpatu bahagi las maroham majaloi dan yakon asa juga ada di hagi disikat di Korea.